dah kasih thoding ke kendai terek unai don ubah gerbel walang MLA ke Nongstoiñ Constituency ulah khot lang ya borok ki samla ki bawan syakamat haki exam pair makin thup ya ke SSLC HSSLC graduate postgraduate degree but PhD ki badai na po ke constituency jong u haka jo ko por ulah samru ya ke Khusnam syagi samla ki bla let bani shimbenta haka jingin kai sports pair makin thup nadu ke district state hadu ki national level but ya gitu ki bala yokur ya ka nam jingjam na lor kata ki danru ki samla ki bala let bani shimbenta ha ki program pair ki bala pelong da ka sarkar shabar ke jela bat kiba la wanra buram ya ke district but ke jela hi borok away ya ka take program la pelong ha Anderson Higher Secondary Hall ha kaba Daya don lang do uba Garrett Ellison Dates IAS Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ke kong Bala Rina Sim District Sports Officer uba R Karkongo MCS BDO ke Motion Road ki Nohikai ke Anderson Higher Secondary School ki officer na kita sarkar ki kena school bat ki kemi ki kpa jong ki ya ki Khusnam la sam do uba Gabriel Walang ubalong ukong san uba Garrett Ellison Dates IAS Deputy Commissioner ubalong usembut kong san bat ki officer gold medal 800 and 4 into 100 ibabra board toshan sanadin longput ibanela mar babun ki scholars ki plus bas ki ong ye kene kajuk ke pamju perkatsu nimju perkatsu way lagi prominent country plus bas ong thinking is a dying profession in the society throbbs with activities kadawat khana yuni kajuk pada MS Meghalaya Agriculture Service Kibala pas, ya ka example mentai kila tray kila long officer ranne apu horticulture barat po agri. Island ke jingpule nam ta juki. Raga ju okor. Sukumen ba jupia ba pia mu pramut kini siparan. Sukumen. Adani. Lawi pi ka Nongstoiñ jungi kan kiu bala pi pi ijha. Ngile dei tan kinong kran di besur hala net la paskat. Kumbala imei ya pi di kenal di Nohikai Henry di kuah pakai mesin. Ngasuang lebih mah kathong pabidon kadai berwan naga donut ke sini. Amnon mano balak banweng ya kacing angot ke sini. Ya kacing krang ke sini. Ya ke eko pabidon aku pada donut ke sini. Nada nanti manai mesin. Bat kita kadon Kikerwa kiban om tong IAP ya kacing kerman. Kikerwa tong mang IAP kacing penslor. Wapinang skam ya kacing halati kapinyo ya kacing chok. Kedia kato manai ngapa berkeran nak nutak hantam nak lagi naskol kiban sawan. Kaju pada pi kibayo awat kiban future kacing pi kana bunpa ya kapakin dei manele. Kacing elek tu pi khmat ya bon kijengnya kapin kiu kajengnya menungi kamai ke besok hawaliya ke galanti na kemau yeladir yang hamne teman langsung ku galanti andanga kemau di por ngana lesko ngana itang kena mas sya no paha are blame ku kadang tang gue ke kam kajengnya not kajengnya itu yeladir hawaliya galanti kan sekali mari blame ni la bantet